Wakwaba and found Bragan and Sam TVGH so wafre me Addo searching. Ebusianfo GUTA na omo ekase na omo ekyerese eniama Ghana fo ye complaining se ne boaye din ewo edwaso into omo engogo niame because dollar rate na akofemi no omo de omo nti so dogo bi ni enuabe o omo nti yen case ende anase ochina raising na omo de man ni omo ekyerese yebeka ya from 2017 18 19 20 a year abandada airtrip led by His Excellency the former president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na odi anim no omo hudie na esinsei enti dollar rate ne de the possibility say betimi akosoro bio no high and omo kofa niama a omo eton ande Ghana for ye kire say dollar rate na akofam die so omo tete omo niama so no abra no omo kwa kofa niama na dollar rate na wo so enti say the dollar rate na ba fam na se most wanted to one niama so a dollar rate ne kosoro so na omo ye den omo boka na omo ye den enti zizie no omo gina mfimfiri omo aye nufra omo ntu nko left omo so omo ntu ba right na che say the Ghana for ye kan omo nte till so omo ehu say dollar rate no etu me sustain it say the ekoya till sometimes be months and a year and so no be say ampa dollar rate no say the Ghana for e kasa be fem no I maintain na ni ya camouflage de what one your maso anka nyewo ya ndia ne Ghana for yantu minda na say nyema ne bonu say de aye de no ne etia na Yesu abeto ye yenti ense mo de etudwa enti ne yeseresa nya bibia okay yanhwe ayi GUTA adwadifo no mo asem na ye kan sisi ayi no se production no eba mu nsem a esi ebinum wo ha producer price no kura reduce nanso mo da so ton no old price na yo ma men ko so nchia o na men nchia motifo biem na adwadifo ne nka se nka sika na eba fo mo de nka eya de papa ma ye adwadifo pa ni omani nyina anya ye adwadifo nkwa akora in a sense by ye adwadifo no de man ye asem de man ne se sika no man muso foreign exchange no man muso against ye cedi na ehie sika okay ma men no nya simple analysis bi na dollar na 6.2 no na minya 62000 Ghana cedis a me de ko alaba anase Dubai exchange rate for black market for na menya $10,000 scan pay ya ko do 15 no minya 150,000 and I'm the same $10,000 minya extra profit bi anfi ba bia me kan miska me de adwuma ho enti se menya sa extra money na be kan ho agi se me ko bank ko gibosia ana obi dom me bosia bi na se miska ekura me ano no a eche se miska ne mu ache mienu no nti sika na shi nti de e kosu yi nka ya se papa ma ye nyina se ebeboa ame enwuma agina 2 shipa edi ne ma free amano ne ba Ghana hanmo no ya wo Ghana de ye di cedis na so no shipping line wo Ghana hanmo o di cedi okwa bia so jiso the dollar na betua o free no nti sika no ba foma eboa yen na etoso miensa ye dutua ye tua no port besi nei anapa ye ka sei ye the dollar na waki ye duties ne mai enti se change rate no kosoro pe duties no kosoro enti nka eba fom yi e chese duties no beba fom enti e ya sempa mai na mum se na me bra e kan ye no most of the nearby wholesale anyway shops any near shelves CCC and make ka say 98% yeah the 17 and 16.0 exchange rate any the ba o mem hadum enti say na me no can say oba say yes me tisade no so because of dollar na atia ba forma it means say e ka na ebo and the money say you hunsu ni say the guarantee say scanner aba form no ebegina no eno so another issue because you hu bi da 2020 Nana Addo no mo ba foforo no se wo kai a Dr. Bawumia ka say atu punum e de dollar no kia mari IGP no man the same thing yene GUTA for isa ba bontin be ka asem ya ye kan ya se ma enema bo mra fom na si say this kana gina ni gina na saman mo so e free 6.2 na ko do 15 point something na shi mu bebre sika enti enye se mfaso dodo se na menu e kan ye se ye pe enti na mum adwadie no sabi ye de adwene na to ho na odi dwa no obi e di dwa sabi mfaso nti na nipa ni di dwa no na the basic idea behind business ni say wa nya mfaso a usika botren de say won saka
they say enko ba say misika potre na mdi wura mu no so san hye dia na che say wo dane kosuni enti eno enti na ye sire say ende ma no bo no enam say de sika ne kofom no ebe ya intimidity so na emum de ma ye regina so de kan no eye ne mani bia ye kofa free ye neighborhood countries ya no mute se Cote d'Ivoire anwanti so tie mini opon I report wo de baya wo si bibi ti sa anwa mo ne sa ne mana bo akofo madintia koso ne de sika no ba fom ne ya ye nua ne free anu mu kura da enu ju ada ne ma na o market anu enti oba no ka so wo ti so betimi ati so na emum bibi ti se de ye kofa free amano ne a edibedi be bosumi miensa bosumi bienu ansa na beduru mamu hanom na ye dika tuaka abodin na ansa na eba no o gire nipa nanim so onte so a onte so na emum nkyerechera ye de ma ye nuanom so no say wo ye calculation na se bia nkamfa so no anka benya no na so beti kakra anase wo benya wo sika potin no kura na waton afi ho no na afi wo kosesa na mse rate na ba fom ti no sika no be ba fom ma no na wo ye bibisa be boa ye nyina ma ho ye ho henhan se wo man yenso ye chafam say adwadifo anase ye rule ye play towards the national development no and into na ma Ghana Union of Traders Association ye de sa krata na ba bontin be ka kire adwadifo say ye momodin say enema na sika na ekofom no yenso ye betiti enema so kakra ma Ghana fo ho anyaye now we can about sika no ba bia kudu say munyini say ABI betimi aye stable sa to because of the SC but so we said the economy ne ko ni sikasem ne ntoto ye na unyini said this time around the ABI e study no because we gain the strength because we did unim factors ni ade etimi ma CD no etimi depreciate in the interim media you ever say but going forward the next 2-3 months and after to the end of the year no e ho ne nyina be hu ba bia ebeko because from information ayenya a free economic experts ni bi won no say about we buy besi sambre no expenditure ese o man no ye say this guy tua contractor for car ye we no nyina enko so for a long time and on the contrary no so omu push dollar na kakra na won no the bus system no na say yenya expenditure na say ska bebre won ma definitely ska no be for me because ska no ye man push man cost ye demand and supply and a meska no cost and you look county say abano sha say wo tua ska ye expenditure Ghana for sha say wo kra na ma ba fie ska na bo mo say mo de kra na ma ba ho ne be hu the real situation of the ska no enti obi etu ni na ya otu na mo hwe say ochina ekoya asem foforo a hwe na asem ba enti ho no na besi na yi finance ministry for no en share da ma bontin e me kan o real practical solutions magic omo ye ma ska no etiba form na Bank of Ghana for so me kan bibia nkire yin enti so maka bibi su kura mo mam nya ye hu say weni aye apart from ska na mo pushi di ba bontin na ama ska na dos system no mu no ye hu Bank of Ghana for bia o ma ba kire enti ye hwe say you going forward no o mba ba kire say weni aye enti mo makoma ntom yam the last time I met finance minister and can work say ska na etiba form no enye by a magic bia na say enye fluke you can fluke up say enye say bibi eno an ho no na etia ba na omum no engineer na mafan ba wan fa engineering kro mo ye behind the scenes no ameska no before no wa me anti ase omum be chirichiri mu na ehu say weni na mo weni atu enti ahoto so ho no say